Haukibok to Bagitang Tarani the United Naga Council, Government of Manipur, Amadi Central Lenga Ahumgi Oiba tripartite talk after 5 years, 7 months, 2 days ki gap le rumatung the meeting pang thokre aduga mi phamdu gi makha chatrak poina lalibana bem gi tang tara manga da senapati district headquarters da makha ta wari sanagani habi hum ne adubu particularly UNC na United Naga Council na toriba dimana si 2016 gi koi lengang na habitare state lengang na koi anogba district teret create to ki se roll back to masi handu o habagi demand duni aro hairiba roll back to district teret create to ki se mo handu ga hanagi film da leibagi demand si masi support tawi haidana World Cookies Intellectual Council na phongdore aran badi amure adubu achu mana kyam yauri banga aran ba mayam president daga thajan na tawrisi masi krai phaw ba maram chari bege haibigi matang duda debunk tawnab gi tamakta ngasigi khui topic sini aduga okay continuing lepanai de habani lepanai dana aran ba santokpa oidaba ngang baji khui liar kaude lepretan hanjan series of lies ngang ba mi je liar hai de moje ke hage the pathological liar hai badi adum hanjan oidana ngang mandana hojikti asing bangang ba yarakta dana oidaba adum ngang leibudu pathological liar kawi madugi proof ning asi World Cookies Intellectual Council na president da thari bachi si ai matam kitang lojaraga hapetang masi pongdok char ke makoina point number 2 da palli rollback to basi support to with condition 1972 ge status ta godam ni hai 1972 to moina specific policy matam to the 1972 da only 6 autonomous district in Manipur wide mine order number palle 18 by 1 by 71 dash SC Government of Manipur Secretariat order dated February 14 1972 ki February ki tang tara marida Secretariat ki order ma thok pada madu autonomous district taruk pi khibdo adugi matungina 1972 da aduda hanjan biu wana hairi adubu sida palli 1972 ki koigi February ki tang tara marida thoiba order dudi koigi the Manipur Hill Areas District Councils Act 1971 ki makhada koigi district council taruk laigadabani habadugi matungina thokpa autonomous district council dune simohina palibsi misal le re order do sida policy ahan bata koigi Manipur North ani subata Sadar Hill chumi ahum subata Manipur East mari subata koigi Tengnopal aduga manga subata Manipur South aduga taruk subata Manipur West sidi Manipur ki district tu nate 1972 ki matamda Manipur da district taruk leramde Manipur da district manga khak lerame it means you are lying sidi thoi bo order sidi Manipur ki district nate sidi thoi bo order sidi District Council Act 1971 के मखादा हिल कोई autonomous district council taruk semo है बतो अदुगी मतुंगी ना लाउथोप district taruk तुनी अदुदा Sadar Hills यावबे वानी otherwise Manipur दा district मंगा खगले रमी मधु 1969 दिसंबर Manipur की district की order जा Manipur ना India रे याव मतुंगा Manipur से part state तले part status तले मतलब Manipur से district अमगुम नते only one district अमगुम ना Manipur से whole Manipur से treat तवी अदुगा 1951 की मतलब Manipur दा subdivision होइना administrative subdivision निपान खग ले रमी 1961 दा subdivision तरा ले जो बहुत district ले 3 only in 1969 की नवंबर था दा कोई district मंगा create हुआ है तरे Manipur North East South West and Central हाइदर मंगा खग सेमी अरे को 1972 दा order थोक मतलब autonomous district council के तरुक थोक बने so you are mixing two things you have forgotten Manipur की मतलब district मंगा खग ले रमे वैसे कावरे अदुगा Manipur की district makata na kam kanda khaidor ki hai matam 1974 ki me ge tangtra hum the Chandel was created in the year 1974 on 13 May district taruk sure ka authority han mangale madagi Chandel author me taruk sure and 25th May 1983 Central Manipur na lerambado Manipur Central do adu ahum thoe district Imphal district Thobal and district Bishnupur aduna se gi ahum je hapse laga Manipur ki apun ba district Nipan sure District Nipan से शुरू मतुंगा 16 June 1997 दा Imphal दगी Imphal East खाइदोए है Imphal East Imphal West से में district मापन सूरे district मापन जिन्हें ले रहे हैं 1997 भागदा अदुगा 2016 की दिसंबर की तांग निपान खतर दा district तारे रम हफ्ता लगा Manipur की district ता त्रे चुबई वानी therefore से द इरिबा World Cookies Intellectual Council ने इरिबा district तारुक से Manipur की 1972 गे ममांग लेरंबा 69 to 71 द लेरंबदो नते Manipur मधुर district मंगा खग लेरमे हरतारे अदुना मतम तो दा अदुगा मखोने से नम ट्वीट तौरी से केनो है मतम दा Manipur North है Manipur North है बसिदी अवांग है बदी हुजिक मांग मराम हुजिक सेनापति ओरी से
including kari pange hai matam da including comprising Maung Maram and Sadar Hills division amde Maung Maram ki saruk sibu koi kai kauge ha matam da Manipur North District kawi, not autonomous, Manipur North District ani shob district, Manipur West ade kar mano Tamenglong nongchup thang basaruk Tamenglong Imphal jirib lambi da leriba ado ahum shob district, Manipur South di makha thang badala iba Manipuri makha thang district haibati Churachandpur ngasi ki Churachandpur mari subata Manipur East haibati Urkhul Kamjong gi saruk sibu Manipur East nongchup kawi aduga Manipur Central haib matam da Imphal gi saruk Imphal East West adagi khoi gi Bishnupur Thoubal mayam jiri yauna and Chandel na tarka Tengnopal gi saruk si Manipur Central gi manung dale remini aduga only in the year 1974 mege tang traum doida Chandel na tarka Tengnopal gi saruk si khaido ki bawa kaktani aduna makoina iriba autonomous district council taruk se iri se loi lale Manipur North Senapati Ukhrul job chale Kamjong job chale Manipur North di only Senapati ga Senapati si oigeda uni aduga Sadar Hills pudi chume autonomous district council da Sadar Hills lai adu madi chume Kangpopi oriba area se adu om subda Manipur East se koi Ukhrul amje Kamjong si oigeda ne adu Manipur East sibu makoina Imphal East Imphal West Bishnupur amadi Kakching ne isale aduga president da thariba angak pani world ko ki zo international council aduga Tengnopal ki sema chume Tengnopal and Chandel aduga aramam Thoubal job chale Thoubal ju Tengnopal ha chale again madurasu lale yes aduga manga subada Manipur South Churachandpur Ferjol chume se madi taruk subada Manipur West Tamenglong and None Jiribam si bo hatbe chume to Jiribam Thoubal Bishnupur Imphal East Imphal West Kakching high ribal lamsinga city autonomous district ke part manate they are not part of autonomous district councils therefore se the iribal list say absolutely 100% incorrect lies you are spreading lies and you are submitting the lies to the president of India aduga hairu ragana rajrong thong ji hujikan di oidabi am ngang he aseng mangang si oidaba ngang ba kobra ngasi fact mayam puthok chere aduna hairiba factual mayam se yengaba matungda chesi iri phaduna aduna iriba chesi aranba mayam na pick thalaba du makal gi document ama oire aduna hairiba document itself world cookie zo intellectual council ki document na they expose themselves that they are pathological liars, number one. Number two, they expose themselves that they don't know the history of Manipur. They expose themselves that they even don't know the place they are currently living. Moina leri mamapam duo bhajana khangdre. Autonomous district council na karino, adugo matam du the district hairi na karino has a khangdre. And last but not the least, हाय रिबो मयाम से हिस्ट्री जो खंग्र बा मोय लेरी मफन जो काय नो खंग्र बा मतम तो मणिपुर द डिस्ट्रिक्ट क्या लेर में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने क्या लेर में खंग्र बा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट ने प्रेसिडेंट से थाजली बा अदु इतार के इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मणिपुर देन मयाम हाइनरी बा इलीगल इमिग्रेंट तो ओइरबरा इट मींस सिगी चीज ना ताई सी इलीगल इमिग्रेंट ओइतार के यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मणिपुर इट मींस it proves it exposed that some of you are illegal immigrants हाय बी वाफम दुनिया